sé baile áling a háil an Dùn Èideann. Is tuilm na tócailíochán. Hanil baile éile chó bria rí Dùn Èideann. Ha mi fallaf an dú go caniu bhlianal clí Gaelic. Hanil mór an acing an alba go mi orstanach ag a bhile Gaelic. Chanilach mú 3,000 dúine. No, sé sin an áirif a bhánach a chunta slúain ma dheireg. Sin etar únan agus díist as gach ciad as an dúich. Ha clí a cumul taich crí Luchd-ionnsachaidh agus a líbreach chórsichan. Agus an dú a sin clointing acalaf le fer a ha car animal oedd ha levig arish na hemische at an television agus ha cúideach a gionsach na Gaelic. Me to ask him, is he happy to be an icon and even a sex symbol in the Gaelic world? And they said, yeah, but there's something more important than that. I said, what do you want me to ask him? And they said, is there going to be a white Christmas? I knew that one. Down the cookies just now. Ha Sean Batty, gionsach na Gaelic agus ha fanierga a bhí filanta mas stic a mód náisianta in a bhealach a héin páislik an a 2003 agus ha mi céinteach gon sarabhíe, ha mi dáchas go sarabhí. I mean, certainly when I tell people I'm learning Gaelic, they kind of look at me and go, why are you learning Gaelic, why would you bother? And that's an attitude which needs to be changed. But Here for the thanks and cheers. Ha Sionach Anderson a gopur ar son chlí. Mas man Sean Kerf cynnig blion ar y mis lefiege agus ffilmir a Sean T.B. ar y chwrsyn Hans fai Gàidhlig, fai Mal, fai Ingeneach agus am ysmwynach Ha Robin Phaeton coorstanachug larach lín úd a Luchd-ionnsachaidh learngaelic.net. Learngaelic.net ha chyrir fog ag gyfod náisianta am bíana seo agus sé project a ha sin fiadh ní one-stop shop cruach ag Luchd-ionnsachaidh ag a chóga íre so ha sin chórt na chéile gydas an héad iach an fachliad cyn as gydas an úre. Ha mi fiadh chydri Gaelic a chod go háiris ar an Edinburgh agus bahad bog. Va Michael Bauer a géintse go man a bhahar bog úr a ha cruachug a trovír na Gaelic. A hadíireach ar chlochgach agus sin LibreOffice. Smaid go bhfuil eolbach ar Open Office sé stréite frócar am an áin a carcolach i Microsoft Office. Agus chólam í bhó anna desim ma dhéng örstas a húf gyrs an ionnsachaidh an a FIFA. Agus yn eich, chami ffyrir han yn FIFA sfarwyr le mi nam hiegis gwydioch, so chami nam hiegis open. Agus chami nam ffordd yn higer gwycori FIFA. Chatorin y fi gael, neu cyfer Gaelic fo cws, agus gach Luchd-ionnsachaidh. So, chasyn y coet ar ysg yn dras da chi'n stol yn drofyn y Gaelic y chwrr doi an yn FIFA. So, blian y eich noch a ham, y gyna blian so, fi coet ar ysg. Ad an slí gachiv am I smynnichug ma dhéng na hóla mich sna dat je wat bergen a bheith ag dúine. Na príomhachasam a hachge agus a haig a rialtas. An seo sa bhile mhór ha sin gar cóirstachug leis a bhéarla. Cúltra ha chomór, tórnas, nas mór na ha an cúltur beca cyn hyn. Hwylig tú ag amanan nachrw cael ach y vera. Hanel Gaelic bri feisking caid chimichaloring a sio sa valw
Har le skrifte tuv na basichem, sjau sin cumarish, cochretie. Ach fém sin a bhí dóchasach. Sé sé datha gar cumul dul, bring misce chéile. Ha lítrachas ac in a ha chó bearstoch, s chó cúltrach a chó einsinach. Bevelum go big fysig a chwle dúnia ma dhéin, mar dhéin.